ai menaze hegima I zai hai menaze Zeme man sage klum delay na mic paike zi kaises rokting kum chang na jang kaise kachum kammai hegi gdei rein sa Zeme ko gene paulia gai ra delay India ram Noida ge fake call center mirameze call te luzak charang kang doi te beta te me mina hangrek te se zemadai mize police mene te ti ba mai ge nimdele zaka chedle zai chiga Noida police mene fake call center mirameze call te luzak charang kang doi te beta te me mina hang rek te se zemadai mize nimbro ge mpui miramedu bamdele zaka chedle zai chiga police mene pe wang blog ge computer set hai ka zeringe mobile phone kreuze ka chum server ke dibe ket printer hadaize knaza klak imgu gari luxury car Hyundai Creta ka chebe ket zana ka charang kang lang khai nim pedale zaka chedle za chigem ramza kolte luze ka charang kang doi te fe call center te ge ta te me zana psui te me mina hang na bzi hars nai yoges le zaka chedle zai chuna police mena nimni me fake call center ge ta te me mina hang rek te se zemadai me pere ge police mena nimnu za investigation lu ze la le zaka chedle zai police officer ai nimro ge psui te be pe ne sa ze ai mina hang rek te se zemadai me fake call center ge ta te mena tingmui insang na ka charang kang doi pet beze lak hadai mangna lak himre tingmui insang na doi pele zaka chedle zai pnui na ai fake call center te ta te di beze pekeuting ke madai te ta te chang di ko dele ze police officer ne ka chedle zai police mena sa za ai fake call center ge ta te me mina hang rek te se zemadai me boze ka thei mi sang lu male zaka chedle zai pnui na ka charang kang cho doi te beze United States of America US citizen ko rameze call te luze cho doi te le zaka chedle impose zai IZT basam dele a chelus du anui zilyang rong marme choguma indiaram cities pabam ka chamcham ge bamza call center ge tate je bamjai na ting ra hange salya gai dele chuna tinge police marme indiaram gu ching sang di bjege na indiaram ge klung me ta ka syame cho doi te me te mle ne zuwa nim je la mui dele chipo zege na nui zimrame zane zilyang rong me indiaram cities bam ka chamcham ge bamja choguma agum ta tevla le zaina tingra hangene salya gai ka gadai dele zaina north east state assam gu low high cabinet meeting haro bam begine kam keu gai besam assam gu chief minister himanta biswa sarma nen janai pai keu haji engkai je minge ri mai ge press conference bam bihige man sa po mso ge saje north east state assam ge district kahchibe madai zaina sub district kahchibe rekt se jiket kaidai gule zaka chedle za ai assam gu chief minister ne rangbasam district madai state ge kaidar hange kamke gai bize hojai biswanath tamulpur zaina bazali gele zaka chedle za assam gu chief minister himanta biswa sarma ne saje state ge ai district kahchibe madai kaidai dad zaina state ge planet district himru zeminge changdudle zaka chedle zai indiaram gu prime minister Narendra Modi ne hazik chumna hange South African gdege lokre zeminge BRICS summit meeting robam rahang inkya tet bige pakla ikak sangba special gift organization gu leader ka chamcham South African gdego president Cyril Ramaphosa jana South Africa gdego first lady Sipho Motsepe jana Brazilian gdego president Luis Inacio Lula da Silva hange peidle zaka chedle za indiaram gu prime minister na ai minna hang chum BRICS leader me hangya pakla igak sangba special gift pay bige mabung me cham jun lubet le jun lube bidri surahi zaina anui nagam gu hapai Nagaland sawal zaina mami inre jun lube gon painting pegai le zaka chedle zai indiaram gu sam ka hakibiki lok sabha banai sam ka hakibiki ka chibe new parliament house ge sunny deol banai amisa patel gu film release teu ka chibe gadar 2 je haje ka chumna hange kai gule zaka chedle zai lok sabha banai indiaram gu parliament ka chibiki ge chuna ai gadar 2 sunny deol banai amisa patel gu film release teu ka chiben znai ka pai ke haje kai je minge ri mai ge kai chu dele zaka chedle zai sunny deol banai amisa patel gu film release teu ka chibe gadar 2 film zai release teu lu bchang indiaram ge hachai kak chang maga haji minge nai ge na krol sruk zelak reksna wangchang di dele zaka chedle za hachai kakna lungki ge na krol hai madai je kai je minge je lak rek se
wangchang di dele jaka che dele India ram go charang kang ne jai chuna ai Sunny Deol banai Amisha Patel go film release teu kha chiba gadar tu gana ka charang kang ngau chang di bjak role hai minge pere ngau chang dra hangya du hanum gai dele jaka che dele jai chuna ting tige India ram go film Bollywood ge Patan zaina ai South movie ge Bahubali 2 pere ka charang kang ai gadar tu gena ngau ra hangge hanum re le jaka che dele jai chuna re changjai India ram bam ka cham cham ge ai Sunny Deol bana Amisha Patel gu film release teu ka chiba gadar tu pera hangge na Zeme nam ra me ki sangje ni lak bam du misonga jela re le je sale jai India ram gu sam ka ki Lok Sabha bana new parliament building ge Sunny Deol bana Amisha Patel gu film release teu ka chiba gadar tu kai biza ngai dai lagra bedle jaka cheudle ting tige madau du ai gumje Bollywood gu films ai sam ka ki Lok Sabha gu mezana parliament gu bege kai marele jaka cheudle Sunny Deol bana Amisha Patel gu film release teu ka chiba gadar tu jne railang ba gurele jaka cheule Zai Russian kedai go Kremlin spokesperson Dmitry Peskov nen zanai paike zing kai zeminge rimai ge saja tuna Russia mana Ukrainian me hrai te belam gene Russian spy mena Ukrainian kedai ge special operation te bizegene Russian kedai go President Vladimir Putin India kedai ge wangdara ba hechit kege G20 summit meeting bambge wang rahangge changla kudele jaka chule jai Russian Defense Ministry nen zanai rimai ge saja Ukrainian kedege Russian spy mena special operation te bigine chuna Ukrainian spy magu hrai te bel limro be drone plana hadai jakna te sia kevnele jaka chudele jai Russian Defense Ministry ne saja Ukrainian magu limrobe hrai te be drone plana squeeze Russian spy maramna operation te bigine kap kevdele jaka chudele kagna himrejak chum Ukrainian magu limrobe drone za pabam kap tawra babam wang chang magza pnuigu electronic warfare nan rubeze prunna ngai kevdile jaka chudele Zaine Russian meze hreite ze ngira hange Ukrainian me hang Denmark manai Netherlands mena hreine limbung F-16 combat fighter aircraft jet pelu ba change gedere country pagat chumbege chuna Norway mena Ukrainian mahang Russian meze hreite ze ngira hange hreine limbung F-16 fighter jet pera hange kamke gai kakdai gele jaka cheudle zai Norway mena Ukrainian mahange ai F-16 fighter jet hreine limbung daike pegu meja chimare lestu pera hange kamke gaidle jaka cheule zaine chuna Ukrainian kdei gene pilot hreine limbung kakrai mamina hangde set meze Denmark kdei mena F-16 fighter jet hreine limbung krei ra hange zakatei zela muile je salei The Russian Wagner Spyro ge psuite be chief Yevgeny Prigozhin nelimbe crash teuze chaiblam ge pamei pamang mei ka chebze be batun tudbegine kan chedle ze ka chedle The Russian Wagner Spyro ge psuite be chief Yevgeny Prigozhin chaibro ge mina hang skui Wagner spy medo nelimbe crash te begine chaidi le ze ka chedle ai gena namai ka pai ke hezing kaije sruk tingkum chama jang kaije ka chum kam mai hegi gdei rein sapo bza loi gaidle pi gai zain kingai nim leine je todle